Nhà này chị mèo đi làm rồi mà anh đi đâu rồi? Asadu. Asadu. Yes. Asadu. Ala. Guys, mau Asadu. Ala. Asadu. Allah. Macam Ala. Yes. Ila. Yes. Ila ala. Yes. Maafin agi acipe ben Maji dia tuh semaku Ray Gante Apa apa sih? Kok nggak becak? Iya. kawan-kawan tetap ya maafin agi Arifin Kaci kawan-kawan tetap ya kawan-kawan tetapnya pokoknya Penonton kita kamu penutup kepala. Cảm ơn bạn. Mọi người trong khán giả đều yêu cầu anh trùm đầu. Tapi orang Vietnam. Tôi không có trang phục kín đáo vì vậy tôi không thể sử dụng khăn bởi vì nó không phù hợp. Kawi, Saya tidak mempunyai pakaian yang sopan, jadi saya tidak bisa menggunakan shawl karena tidak pas. yang kemarin itu Khi nào tôi kết hôn với người Indonesia, tôi sẽ thực hiện nó. Luis, Nanang, Kalau saya menikah dengan orang Indonesia, saya akan melakukannya. oke. Siap. Luis taruh nanangan Luis. Áo bạn mặc chiều nay thật đẹp. Oke. thật Go. không? Tôi đã đem giặt nó. Gas mana iya, gas. Tôi đã đem đi giặt ủi. Saya membawanya ke Binatu. Penutup kepala yang tadi bisa kamu pakai kembali. Bạn có thể tái sử dụng tấm che đầu mà bạn đã sử dụng trước đó. Oke. Nhưng mà tôi không có áo kín tay. Nếu mà đeo tấm che đầu nó sẽ không phù hợp, sẽ phạm lỗi. Tapi saya tidak mempunyai baju lengan penuh. Jadi kalau saya memakai penutup kepala, itu tidak pantas dan itu pelanggaran. Untuk melatih apa kamu pakai dulu sementara. Với người mới bắt đầu thì sử dụng một thời gian là được. Oke. Aku mau ngajari Go. Nhưng tôi tôn trọng tín ngưỡng. Tôi kasih tahu cần aja Kak, phải thực kasih hiện nghiêm langsung túc. ke ini aja, Luis. Tôi đã học một ít về Yuk, demi tín anak ngưỡng. juga ini kita jodohin ya, Ya, jodohin. kita Tapi menpekanin. saya menghormati agama, saya perlu menganggapnya serius. Saya telah belajar sedikit tentang agama. Oke. Cảm ơn các bạn đã yêu quý và ở lại bên tôi nhé. Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc. Tôi cảm thấy tôi như là một người công dân của đất nước Indonesia. Gaspol. Terima kasih telah mencintaiku dan tinggal bersamaku. Aku merasa bahagia dan gembira. Aku merasa seperti warga negara Indonesia. Terapi con ya. Tôi có các bạn bảo vệ, tôi có các bạn bên cạnh và tôi yêu quý tất cả mọi người. Om Introp, makasih Om Introp. Aku punya teman yang melindungiku. Aku punya teman di sisiku. Dan aku mencintai semua orang. Kayak di Indonesia. Sobat Ngarik Indonesia. Yes, sobat, aku cinta Indonesia. Aku cinta Indonesia. Yes. Aku cinta Masyun. Aku cinta Mas Yun. Aku cinta Sobat Ngarit. Aku cinta Sobat Ngarit. Aku cinta Mas Luis. Nanang.
Cinta pesanan gitu, Wis. Aku cinta Novita cantik. Tapi tak cantik. Pinter ya. Nana. Wis, kamu kalau di live gitu, tapi kalau malam DM. Kawan-kawan tetapnya. Kamu kirim Kawan-kawan malam. cakep ya. Pi, jangan jauh udah tapi.